ka plim jing im kabade ka plim khasi ka baki pajba kilang nut banyu ino menta kan ka jingkwa jing ka pajba kala urlong nomor 11 ya kan ka plim man kasngi nadu kalai trik opera araja arpuwe ya biju sinema kabadon hakanai lat shilong kapor ban pen kan ka plim kalong hadu sansin pen hakashisngi kata nadu kapor karui bajem step shi baje no paisngi lai baje janmit san baje barhadu hinyu baje janmit ka jingrai ban pen ino kan ka plim jing im kadai hadin baka sarkar jela klasya yaki pajba ban syong hadu nyup san persen na kashispa persen habiju sinema shilong kino ay simenta ka plim jing im kibalong kiteng shop ki bapau khmat kilong upira do todong Joseph Pengrup Arman Disiar Yarab Biam bat Golden Suchang kipuron kilong kawan ri Pengrup bat naki wanda warjeri kabala direct do samla kiki garot ubre we unung ringdur bapau bah pu kejela kebalpen mi da kacuas imli film production ya kakana jungan ka film latho do ba Edward Pakama balahika shot do ba wan bet changpleng kum mencupan kan mau ka film jing im Kelio sernot na Central Board of Film Certificate na Guwahati kadeha ubnay nailur arjakat kandai regane ka film kamyulat shu ban pen iya ki cinema nadu bawan ka klam kobit kat kandai haus nem arjar arpo bat peteng mutau snem arjar arpuwe henry haba kan ka klam gladuna haba ka sarkar klasya anyup san persen ban syong ki pajba habiju cinema larai ban pen ino ya kan ka film nadu kalai trik un opera arjar arpuwe Balai, haba kirang kuasa asyaniru. Ngalai man kapor ngajulap bo isyo idadi. Mangana tole ki jingle jong pi am Susan. Manum lewat hiru imi pa jong pi. Hanring akwa babarok kita ki breu kindan kata ka museum ban ej markeliam. Di sumut te kajing pun khun jong pha te. Phanla pandep kam hi chano. Bonam bon khon ru. Kasyong hanga kin kupa jong gayeng. Hajing so ba min sim ka kmen long kum da